Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канали мо, ба канали оилаи тоҷик дар Екатеринбург. Шуморо ба рӯзи аввали баҳори оламафрӯз табрику муборакботон мекунем. ба шумо тамоми хушиҳои зиндагиро таманно мекунам. Гарчанде ки баҳор шида боша ҳам календар қатӣ, лекин дар Екатеринбург, дар Урал ҳанӯз ҳама иҷо пури барф, насаб сафед. инами хел имрӯз 1 мартай чӣ гуфта гузашт, имрӯз 1 баҳор. Мо чӣ омадагием? Мо мигратсиони центр омадагием, мигратсиони центри шаҳри Екатеринбург омадагием. дӯстони азиз, ман худам 15 сол мешавад қариб ки уже мигрант нестам, қати аҳли оилам. лекин ман омадагием барои документҳои очаам. Очаи ман упрашони форма қати ай пешти ма бигем то, что духтараш гражданин Россияи 1 сол пеш аями карантино чӣ гуфтагӣ буд? Документоша видно жительство дар споридагӣ буд. Баъд чӣ кардак? Споридак рафт, мо нафаҳмидем ки хеле раҳо маҳкам мешавад, карантин мешавад. Баъд чӣ кард? Раҳо маҳкам шиданд, лекин 4 моҳ пас уже документҳои очаи ман тайёр шиданд. Гуфтанд ки биёя бигира. Ки очаи ман уже за граница буд, уже граница маҳкам омадан натонистад. Ина 1 сол уже зиёд мешавад. Моҳи декабр 1 сол шид. Моҳи апрелда уже тайёр, моҳи декабрда спордагӣ будем, апрелда тайёр шудагӣ буд. Ина 1 сол мешавад ки документҳош тайёранд, омада гирифта наметонад. Барои ҳам ман имрӯз омадам, гуфтам ки ку биём бифаҳмам ҳамун документҳо дар кадом ҳолатанд, дар кадом аҳволанд. инами хелози ман медурам. бо агар битонам оснимай мекунам, шумо пешкаш мекунам. марҳамат бо мо бошед. одам мебинем дар инҷо, чӣ хел одам бисёр аст. ҳамаи мигрантҳо барои ҳамин документҳошон ба вода бичора. одам мебинем чӣ хел бисёр аст. иҷо электронный очередь даябазан баъд очередь бигирем. ягон ҷо мепурсем, ам хеби очередь ҳозир мепурсам. ман дуфармо инҷа пурсидагӣ кунам. инҷа тамошобиёни азиз, мо буромадем ба мигратсиони центр, пурсидем. одам ҳамон қад бисёр буда ки просто онҷа пурсидем, гуфтан ки чи граница маҳкама, ин чи намешавад документода. тамом қайки граница гуфтан мешавад, шода шавад, баъд меояд спокойно мегирад жительствоша. намехел ай хел чартин рейс қати мешавад ки биёяд чартин рейс ҳастая, лекин намедонам ако метарсам бо очаи ман уже синни солашон ба ҷои хай расидагия бигем. мисол яке биёяд ки ҷо карантине буда, ҳафтаи дига ман кунад, ҳамеш безебай карантинда бафаҳмагар. вале ҳамин местем ако тоқат мекунем бо камтарига ку бо чӣ мешавад. дӯстони азиз, мо магазини Мега Планета омадем. ма дар якда чиз дар курай, якда чиз не, як платьеро ма тамошо карданиям. инҷада ба наздикии утренник дорем барои 8 марта. мегӯм ки ягон китаб гирем ба хидмат. дадаш уҷа рафтак бахча пупуши нигоҳ кадистай, як туфли мега бигирам. ама инҷада чӣ мекунам? платьеро тамошо мекунам. озир
دوستانی عزیز نمی کردورا گرفتیم نگاه کردیم نمیدونم چخلا نقطی عریش آمادگیم А еще какие? Розовая. Тоже с поясом. Здесь вот это плечи мне не очень нравится. Смотри. Плечи, потом здесь это Открыто, да? рукава, да, открыты. Так. Выбор камай. Не, мен кштама кулши дагия или кичай. Не, ми ктифуш хали кшудан. أغاني خل خدش نغزة كاي خيا Я бы еще вот это все-таки примерила, надо посмотреть, потому что там не сильно так видно. Оно нарядно тоже смотрится. Ладно, давай. Так, давай примерим вот это. И... А это черное что? А, это же это. Это вот я его повесила. Ага, сзади черное, этот впереди бордовое. Да, бордовое. Вообще красота. Смотрим. Можно мерить? Угу. И на буяк, кстати, не мешруа, кайма дома хочет. Так? Красивое, да? Такой 3D. Легкое, мхасабука, кайма хашруа кайти. Такое легкое вообще. И цена тоже, смотрите, сколько стоит. До 1000 Недорого, рублей. да. Кариб Хазор рубль. 992 рубля. Зачем шмекнем? Алло. Бинан дагуня здесь, нами карта бисюр хамада махкул шит. И афсуски камтар калунтар будаймада. Материалшам хамалуй, макай хшуяски нежный, яки малуй макай. Амче бахори 3D чуш рисункуш. Нархшни қимат нестай, қариб 1000 сумай. Бисёр ҳамада мақбул шуд, афсус ки камтара калонтар макай. Дӯстони азиз, инаиҷа ки ариша чучхела харидистай. Да магазине перекрёстки амичи Екатеринбург. Инам хеле дукон шудагиян, дукони мағзу чағз, сухофрукты. Инаиҷа ҳалво мефрӯшанд, бисёр ҳам дукони нағз будайда. Блогер. Ина марҳамат, касе ки Екатеринбургай биёем бихарен. Инҷа фурӯшандашни бисёр ҳам инсони хуб будай. ҳамшаҳрӣ. раҳмат, мо бо зира гирифтем, нахат гирифтем айё. зирашон бисёр ҳам нағз будай, қати нахатшон. майли хайр. раҳмат. бинандагони азиз, бо мо як магазини дига омад. Бинандагони азиз, ози мо да дига мегаем, да дига магазини мега. ози бо иҷара мебинем картоша. да уҷа наёфтем ягонта маҳқула. хай маҳқул буд, лекин размер набуд. ина иҷа дромадем, бо иҷара дидистем. иҷа выбораш камтар бисёртаракай. ози мебинем. бинандагони азиз, мо ино ай шаҳр хона омадем. ози дар хонаем, немҷа шиштагиям. немҷа киртаакам да пешам, як кирта гирифтам ба хидмат, наконец-то ёфтам кирта. гирифтам, намедонам ака чӣ хелияй. хай мешава. мада маҳқул шид. цветаш неприятни акай. сипсирхи бад нестай, коралловый цветай. ина остинакош инам хеле ним остинак. хишру акай. ина калта нестан остиношни. хишру акай. пешакашни полни маҳкам акай. ина иҷаакашни хишру акай. хеле хишру акай хай платье. мада бисёр маъқул шуд, ҳамада хишру акай. инам хеле нами киртара гирифтам.
нархашни қимат нестай, нархашни 1008 рубл. Инами картара гирифтам. Дадаш бахча якта чи гирифт, инами туфли гирифтак. Туфли гирифтак бахча, бахуруна как раз. туфли нормальный. Хшвакан. Инами туфлира гирифт бахча, манами картара гирифтам. Яқи продукта гирифтем, зира гирифтем, нахат гирифтем. اومدیم магазини бад нестай, нархош қимати бад нестай. Раги дига я хел магазина нархошун бисёр ҳам қиматай. И хел магазин нестай. Мега планета ном дора. Ая магазин харид кардем. Нархош хай нормальниан, созан. Инам хестем омадем бад хона. Документуи чамани фамидем. Куромона буд кардем, омадем хона. дар ҳамин ҷо ман мехоҳам дӯстони азиз видеои имрӯзаи худмонро ба охир бирасонам. Касоне ки дар канали мо обуна шудагӣ нестанд, дар омода обуна шен. Касоне ки обуна шудагин аз шумо миннатдорем. лайка зеркнен агар маъқултон шава навори мо. комментария бинависен. дар ҳар ҷое ки бошен аллоҳ нигаҳвонтон боша. сарбаланди хонаобод бошен. худтонро эҳтиёт кунен. хайр то наворҳои оянда.